yanyumviye ntaravuga yo mana we yanyumviye amarushwa yanje yanyumviye ntaravuga yanyumviye amarushwa yanje Hagiye namwitura Haleluya la shelebusha ukiro Hagiye Geza sima bumbugisha uri se lapa sha Shalom ni Yes Boy kama kaka madawa promoter de l'Afrique uno munsi ni hande nyene kwa kuninye tatu nyene hande nyene kuri Blessing Talk TV tunga tubisa kukanda subscribe share na comment hamwe no munsi tukaba dufite abatumire bacu abatumire mbona yuko bose ari beza duhere hari gushika hagati gushika ku rundi ruhande ndabona yuko bose batagase muri mpwemo ya ndabaramukije mweshe shalom ya nonga ndabutsa neza ko ari kuri Blessing Talk TV ya nonga ndabahakanya ko kwidondora rutanguriye ngaho ku ruhande hari shalom amaje mazina yanje twamugisha w'Imana Haisa okay nanje mazina yanje Kwongera na Kwongera mazina yitwa Shahisa Niyonzima okay tutarandiriye cyane kuko tabatumiye abakunzi bacu barabategereje cyane kutubazo dukenya tugomba tubabaze ya muriteguye banza mutwengera abafans kwanza ya okay none mwatanguye gute kuririmba muri groupe ingene twatanguye kuririmba muri groupe ya ingene byatangurira hawe nawe n'umuhungu atufade hari kuri phone nabonye apostinze ifoto y'abahungu babiri donc video y'abahungu babiri bariko baririmba cyangwa nimero ziyo kandi yashatse nimero ziyo canda umwandikira kuri WhatsApp kugana tunamubaza ibyo akora ndamaze ingene namubonye cambwira ngo je mukunda guposta indirimbo z'abaririmbyi yo kwaririmba ndamubwira ati naje hakabasha gufasha gufasha cambwira ati ni umwanya wawe gusa mukina na kimwe gisaba oya n'umwanya wawe cyane mara umunsi nuko ndabibagiye cyane mara cambwira ndamusanga byanyubaye cyane ko ari kubana nshaka cyane turahura tumaze guhura turamukanye gatanga kumubona nanje atangaye cyambwira ati nko tuja muhira kwanza gukora ka video reka duce ku mutika yanje gutora gitaha turagenda ashaka kuri mutiye ni amusaba gitaha aramo acambaza jewe umutike nacambaza ngugiye he ndamubwira kora kayimbo gatoyi kwa Parade no mugena abimbwiye wamenga ante bwoba ugenda ngo none umuko ari kwante bwoba nibiki ngo genda mugena ntangorana oke ndavuga ati Imana ifashe rero turataha yakimuhaye two turagenda byadushike kwa Parade bwadukore akavideo acha ndamubaza kana y'isugwa bwinshi ndamubaza kubana nande acambwira ati kubana n'ababyeyi papa wanje na mukuru wanje n'undi muntu atifere wanje nubwo umutima urarutse wow niko twaciye dukora nuko ndumva neza byari byiza none ninde yatanze igitekerezo cyo gushinga iyi groupe yatanze igitekerezo
gihugu Ifrade ko nari kubwiye ni byacereraho yasuye kundondera kuri farm cyangwa ndawukeneye cyane muhira sorry ndawukeneye cyane muhira umugana nkeneye cyane muhira shakumbwira iki hari mere credit cyo nayo ku ishuri ubwaciyikwa cyabyiga ubwaciyikwa mbe maze kugwa shindagiye kuri yahise Kaya muhiri wabo abakaribu icyo gihe n'abandi muntu nawe ni muhiri wabo nawe yari wenyine yashika ene turangije tekereza ambyatsi yashaka kumubwira undi mukobwa ushaka kuri muri Frade yategetse chingi umve donc Frade mufata nkande kuri mwebwe Fete jenge ndamufata chambere cyo namubanye umuntu akine gushigikira cyane cyane impano z'abana bakiri bato cyane zerekeye ibya gospel umuziki w'Uburundi arifuza yuko byagera kure rero je kubwanje ndamufata nk'umurezi nk'ufise imbona kazoza ku muziki w'Uburundi yumva umenga haraho agomba kushikana kandi umenga ndakekeranije aripfuza rwose kugira aho yawushikanye niyo mpamvu yaciye ashima kutwegeranya turi bane hariho utangaza akanya rero twaje tuvuye mu maegirize atandukanye twaje tuvuye atandukanye nta n'umwe aba hamwe n'uwundi nta n'umwe avukana n'uwundi kuri uno mwanya kuba yaraduhujije bivanye n'iyo nzo mpano agomba gushigikira twiyumva n'ikintu kimwe mufite yaratubwize ikintu kimwe none Clelia waza kwita Clelia none izina ry'uwo mugwi kuko gushika umwanya nose benshi abakunzi bako yadukurikirana ntibazi umwanya iyo ntibazi iryo zina ry'iyo groupe izina ndikumbaza nyene Clelia izina ry'uwo mugwi wanyu bagita gute rumva turabakobwa vraiment twaragerageje gutunga izina rijanye natwe do Harmon Sisters Subiyamuga pronounce The Harmon Sisters kamera wacu Fisto TMT ndazijye ntajye wasubira mufuko urumva yuko bigoye cyane ngenda yibutsa abakunzi ba Blessing TV inyuma turi kumwe na Fisto TMT none kugira ngo iryo zina ni mwe mabitoye cyangwa se ni ndiko ndumva Friday ni hagati ya mwebwe na Friday ninde yiyumviriye gukompara iryo zina iryo zina umuntu yiyumviye gukompara ngo n'umuntu ni twese none ku ruhande hajya abya yambariye agasenke kirabura kanwari agaswaye yes murangura cyane ndafite ingwara yo kwibagira amazina none ninde akenshi yandika indirimbo zanye canke se mwese murafashanya canke se ninde yandika indirimbo zanye okay nubwo ati umuntu andika indirimbo sinubwo ngo umuntu twese bisigura neza okay umwe ashobora kuzana icyumviro ati hari ndi mushaka twandika katubwira turafashanya twese amajambo make mwese murafashanya bisigura mwese nga murazi kwandika nta karirimbo mwamufise mwaranditse kugira ngo muryohereze abakunzi bacu ba Blessing Talk TV ntawe baciriyemo icyo kibazo ndacyishyura twahuye tuva mu maegirize atandukanye bisonuye nyimba tuzi kwandika twayaze je ndafise izo nanditse ku ruhande rw'iwanyu no yarashaka kuba afise izo yanditse narafise ariko bigeze mu mugwi turicara agaca dukora ikintu kimwe rero iyo twoba tuvuga ko twanditse muri no mwanya ntiturayinonosora neza kuvuga ngo tworemesha abakunzi b'ino TV ngo twarayihejeje iyo twasi ko turandikana iracyategurwa nuko bimeze none ndababaze gatonya Raisa hari indirimbo mwamufite ku ruboga
indirimbo Yes. bayita gute Yanyumviye. yanyumviye okay none iyo ndirimbo yanyumviye niyo sasa nkeneye mushikiriza abakozi ba Blessing Talk TV abari mu Burundi cyangwa se hagati y'igihugu cyangwa se hanze mu mahanga kugira ngo mudohereza bariko badukurikirana guhera ku ntango gushika atukigejeje hagati twigirinze se twatugomba tubatera ya twashatse mu birindagano gatonya cyane kabatera amatsiko yo kugenda kuri YouTube mbe YouTube iriko bayita gute YouTube iracyari kuri Friday Melody Friday Melody bakoze mko badukurikirana kuri Blessing Talk TV tunga tubutsa ino ndi magumba baturirimbire nimwe videoshe munyagase mugende kwiyonda kuri Friday Melody Hapana ni mwumva kila joshe. Okay. Mwisho gesino ushobora kubacagurira nanje we ndaza gutanga amanota. Ndatanga amanota. Twagiye. This was be ready action. Yanyumviye ntaravuga Yo mana we. Yanyumviye marushwa yanje Yanyumviye ntaravuga Yanyumviye marushwa yanje Hagiye namwitura Hallelujah La shelebusha. Geza sima bumbugisha uri se lapa sha la oya no kwimana ni impano mwayikuye he Imana yavuye mu ijuru Imana yayiduhaye. Good. None lahise urimbije ryakangaye Ndakunda cyane kuri bicu cya mbere. Yes. Cyakre ya urimbije ryakangaye je byo numvise byabuze n'igice yose ngaririmba amajambo mayi okay nawe ubona Jembe ndabona iki ya kabiri. ijwi rya kabiri andumva byose mubikora neza ndabona Friday Melody niyahombye cyane ndabona yuko ariko arakoze impano zikura tocha tumwitana na ndiragakura none Clelia ninde ni gute mu bihuza kubera ko iki kintu impamvu tugihuza n'ubuzima busanzwe no kuja kwishire tukumva umenga aho turi hose tuguma tucembera biraborohera cyane gose en fait ikintu kiri mu muntu kiramubuza amahoro nubwo adakikoza bayumva umenga ari ibintu abuze impamvu twebwe kubihuza n'ibintu bisanzwe n'ubuzima busanzwe ni ibintu bito cyane ko tuba twumva umenga ahubwo n'ibyo ubuzima busanzwe tworonka akaryo y'abatwari nk'abantu bifise cyane basaho bamaze kwigenza ibyo ubuzima busanzwe twabyibagiye ngene ni impano iri muri twebwe arabyo ngo ndabikunda ni impano iri muri twebwe okay none Sherisa ninde abatera intege igihe mwoba mwacitse intege mu muziki wa gospel wanyu sinavuga icyo kibazo ni cyiza cyane ari ikintu cyiza rero umuntu abitera intege twebwe ubwacu twitera intege Imana ikadutera intege twumva umenga kirakomeye cyane kuba umuntu turimo ko ari ingabire Imana yaduha turayishimiye cyane rero umuntu abitera intege twebwe ubwacu tuyitera intege Imana ikadutera intege ababyeyi bakabitera intege rero umuntu Friday akabitera intege ko biba biri kose nubwo mu rugendo tuba turimo ntitubura abantu babica intege ariko Imana yadukomeza twumva ko turenga umutima yacu
sorry gato ikibazo nanje ngira icyo nunganiye sava en fait ku babyeyi bashaka kudushyigikira bakanabifata nk'ibisanzwe nka je ababyeyi banje nta n'ibyo bitayeho bumva ndabereka indirimbo wacu ariko nyene ntibashobora kuvuga hari igihe basi bashobora no kuvuga ati wewe watevye turazi n'ibibari urimwo ibyo byo kuririmba ariko twe twibaza cyane cyambere twaramaze kwitahura turatahura ariko dufise impano cya kabiri kubera ko ni gospel ntabwo ari indirimbo zisanzwe turibaza cyane mu gusenga no gusaba Imana ubufasha dushyigikira twebwe duterwa intege n'Imana n'ahandi ku bw'abantu tuba twaracitse abantu intege rwose nabyo bashaka guca intege hama nagoma mbazi Raisa umeze neza banza kwanza twengera abafazi bacu mubona gute ingaruka z'indirimbo zanyu ku bantu babumviriza cyangwa se mwara postinze mukwana ama commentaire cyangwa se ibindi niza ingaruka mubona ku bantu babumviriza cyane ingaruka tubona ku bantu batwumviriza sizindi ni uko benshi baradukuhaje bakavuga vraiment ekoseko intangana igoye ariko mabyo mwase bane gusiza ngo iyo ni ingaruka nziza ariko ntashobora kubona umuntu ashobora kuvuga ati hari amakosa yanana ariko niyo ni nziza kutubwira amakosa kuko ugukurikira urumva tukabikosora urumva ingaruka hari ingaruka nziza bituma benshi badukuraja batubwira mwagize ibintu nziza ubona je no commentaire ukabibona kandi no kutubwira akadefusi nziza banyene usanga nyine imeze neza izo ngaruka nziza ziriho ingaruka mbi zishobora kubaho merci cyane none Claria mu baririmbyi bari ngaha mu Burundi cyangwa se hanze y'igihugu cyangwa se mu bihugu bibanyi nabahe baririmbyi wamwumviza cyangwa se nubahe muririmbyi iyo umwumvirije uca wumva yuko umunga aguteye intege urumva aratumye ukomera mu gikorwa ufite kare ntayo nahora afise ariko narabonye umenga ntacyo ndiko ndakora nafise icyitegererezo ko kare narumva umenga ndagomba gukora ibintu by'iwanje bamwe bazobyumviza bavuga ati wawu haraje umuntu asumba abandi bose kandi bose ni bicaye ariko nzabisanga umenga nzabasanga ijyanye ndiko ndikorera ndishima ndishyira hejuru narumva umenga ni nk'emumbi ikemeye icyo gihe ndavuga ati indonene ko mashetani naciye ndondera umuririmbyi nkakunda amajwi y'abahungu ingene baba baririmba abahungu vuma baririmba gati ego muririmbyi rero naciye nkunda cyane n'ubu waciye ukunda nimba yo bibona akakumva ahari nubwo nokumva akantu kiwe gatoya mingari jigiwe mba numva umenga ikararirimba ni impumyi ni niya Bosco yari mu Rwanda kumve ndakunda jigiwe ndakunda ingene aririmba kandi ari mu bantu badakunda imi yashizemo feelings mu ndirimbo umva ko ari feelings ijyanye n'indirimbo niyo Bosco ahari hose yumva yuko bamukunze bagiye no kuza kumukwa yana yandida mu byatanguye akunze none Sherisa murafise imigambi iki niya imigambi mufise nko mu mezaza cyangwa se mu myaka iri imbere cyangwa se mu mezi ari imbere niyahe intambwe mushaka gushikako intambwe ushaka gushikako ntiyovuga ngo ni ariko icyo ushobora kuvuga aho Imana ishaka ko tugera niho ushobora kugera kubera mvuze ngo ndashaka kubyogera ahantu n'akagenda cyangwa abajya bageze noba ndiko ndibeshya kubera novuga ati aho Imana yonyine ishaka ko tugera gusa rero nk'aba n'abantu twifuza ko tubyogera kure hashoboka ariko Imana yo mu ijuru nizi aho ishaka ko tugera kandi ntitubyohemenuka nyene ariko pardon gatonya kuba n'abantu ngo maninjiriye mu bintu vyerekeye Imana bavuga ati Imana ifasha kandi Imana ikora kuri vision yawe urumva ati Imana ngo ahishe ngo Imana ishaka ko mushika ngo imuzo hashika ego
nico gituma nashaka ati nk'aba n'abana tuvuza ko dushika kure turafise vision twege umuntu uri muri tutagira vision iyo vision rero niyo dukeneye kumvisha Blessing Talk TV. Video wanje genda umuntu kuva kera nkiri muto kanje namye ndirimba muri kohari isengo abalongozi bagiye baranduza muri kohari rero novuga ati jewe nk'umwana w'umuntu ntibiza ko ngira kure aho rero nkavuga ati abantu bageze kure ntibageze kure kandi je nshaka gushika ariko niyo mpamvu nshaka ati hari ahantu umuntu ashobora kuba ashaka gushika imana ntabyigomba kuvuga ati ahashitse byari ibindi bintu niyo mpamvu mvuga ati ndashaka gushika aho imana ishaka gushika byo umwana mushaka gushika Clear tukuyemo bya bindi ngo ubugomana ngo ubugome bwa ni bukore nihe ubona yuko ushaka gushika mu bijanye na gospel ku ruhande rwanje harahari kandi ni kure cyane natangiye kubigira ko vision igihe ntangura gutahura neza impano yanje ko narabibayemo nkiri muto ndagira abantu babona kure ariko sinari bwabitahure neza imaze kubitahura neza nkatangura kubibamo vision ya mbere nagize niyo kuzokora umuziki wanje wa kariyeri wanje ku buryo utazoba ari wo mu Burundi gusa uzogera kure mu mahanga ugafasha benshi ariko ikintu cya mbere naciye mbona gisabwa n'abantu naciye ngira isengesho rivuga ngo mana urampa abantu ubuntu bwawe ndazi ko bundiko ubwo buntu rero nibunzanira abantu kabiri buce bunzanira abo bantu bace banzanira ibintu hari umuntu yigeze kukademontra yako kantu rero je kubwanje abantu kuba ndiko ndabura nawe kandi ayibona nk'umugesha kuba narahuye na Faraday ki vraiment melody kariko ndumva yuko sindagira aho nshaka ariko vision yanje ndabona umenga iriko mvuge ngo kujya kuno umuntu ateretse ku isefuriya yashije biri ku mashiga biratogota nibiranatangura kugira urumva ariko afise vision yuko bizowosha neza bizowosha kandi bizaba bidasanzwe Kaisa nagushimye cyane none na wewe kuko bavuga ati iyo ufise vision ntahurwa uravyuka niyahe vision ukeneye gushika ko mujanye n'ingabire yacu ngisi impano mujanye no kurimba gospel ukuri cyane akore kuvuga ati kumenyekana hariya hose ubyifuza yuko n'umubyo bw'intemu dukunda ririmba nyene mbona imiryango cyo umva risha la busha kalasha uririmbye gusa hakozwe n'umuntu abantu barakize vraiment ndumva no biryoherwa cyane kandi ndifuza cyane bo vision yanje bise cyane nko kubona basi nasubiye indirimbo yiwanje indirimbo yiwanje ikagera kure cyane ngibuko basi ukuzutsi abantu bakamenya yuko usenga abantu bakamenya yuko usenga uvudutse afise nk'igikorane abona ngo Sport kandi nka Israel muri wacu Burundi ugira ngo nuri hari wo shaka ari Gitega akavuga amana bashanye jewe rero sivyo gusa ntibaza baje kunda ndiko ndayibona cyane ndiko ndayibona ntibaza baje kunda baje gusenga baza baje gusenga baza baje guhimbaza Imana ndifuza kubona kure ndifuza kubona ndirimbye mbona basi abantu bakira ibibuga y'umuguka tumana ryoherwa cyane iyo niyo vision yanjye nkuko twabanye namwe gwera ku ntango gushika kwihereza kuko ikiganiro cyacu kiko kirashika kwiherezo twagomba duhere kuri wewe nyene Raisa mwihangane mwese nashaka ndagwereye ko nongera utanga ijambo ryo gushimira ino TV yacu Blessing Talk TV yakwiyumviriye kugira ngo igukoreshe ikiganiro cyangwa se guhuze n'abandi bantu batari bakuze nk'umuririmbyi wa gospel wongera unatera intege nabo nyine abafite impano yiwawe itaragiraho yigejeje kubatera intege kasi abantu nutanga kwanza kubashimira
ndabashimiye irya mbere kuba mwatwiyumviriye ko hariho abandi benshi babitudusubiza ariko cyane ndabashimiye kuba mwatwiyumviriye ko tugahura n'umugisha cyane iby'umugisha turabishimira Imana n'amatungo tubashimira ikindi nacyo zinteye intege abandi baba bafise ingabire Dufise je vraiment mboje nakunda kuririmba kuko ndi mu nzu ndiko ndaririmba amawumva rahise hora ntugumuririmba nuvukuramira amatwi ugumuririmba oya sinashaka genda uririmbire hanze asimwishingire aho ugiye mama nawe ndiko ndamugora aryamye sinakabara aravuga n'undi muntu vraiment ndakunda cyane byere muri jewe n'umubiri muri je kandi ndabikunda cyane icyo nateye intege abandi gusenga kwawe kuzanira byinshi ko byose biva ku Mana ngo kuba nashoboye kubana mwebwe kuba nashoboye guhura n'uwo muntu Faraday ni kubw'amasengesho vraiment ndibuka yuko narigeze kubisengera ndabisengera ndavuga ati Mana umpuze n'umuntu ashaka kumpuza haleluya tubakanininya kare gato basi mungabire yanje byose biva mu gusenga kandi ukizera Imana kandi ukanakora amatrabaye ukaza uragenda habakora amatrabaye no bakora amatrabaye ukiga kuririmba ugafata ukadumwa gufata gitari cyane piano ukabyiga ukubiza impanuro baguha vraiment uratera imbere cyane samurakoze cyane tongera dusimbira no kwa Clelia yongera ashimira ubamufashije mu vyekeye impano yiwe yongera ashimira na TV yamukoresheje ikiganiro kamwe yumvira ko yongera atera n'intege afite impano nk'iyi wiwe itaragira wishika murakoze cyane ndishimye ikiganiro cyagenze neza kiryoshe mwatwakiriye neza twumvise twisanzuye wamenga turi bwami muri bwami umenga ndahano hari klima ijyanye na bishaka ari mu byishimo gusa rero urumva Blessy Talk TV rero vraiment bivuye ku mutima ndabashimiye Imana ibaheze amena ino TV Imana igeze kure cyane ko mukora igikorwa cyiza gikorwa gihabwa agaciro na benshi mu maegirize turimwo nta gaciro babiha kumva yuko badushyigikira ariko mwebwe nabonye mukiri n'abajene mwaragize icyumviro nyinshi Amplise na Faraday cyaragira icyumviro nyinshi cyo kudushyigikira vraiment ndumva ndabyishimiye cyane mubyumve Faraday nawe yabibona aze kubyumva mushimiye n'abakunzi bino TV bumve yuko nabone vraiment iyo bari bahezagirwa bakurikirana ibintu bitazohonga hanyuma yo gushimira ino TV ntera intege abantu bafite impano nk'iwanje ntibyari byoroshe guhagarara kumva umenga guhagarara imbere y'abantu utanga icyo Imana yashyize muri wewe ndabyibuka ariko umunsi wa mbere mfata mikrofone imbere y'abantu byarajugumiye bya seriye ariko nsengera Imana ijwi ryanje Imana yarishyiramo confidence ndaririmba biragenda neza ariko narajugumiye mu munsi wa mbere ntibyoroshe intango ariko ari impano yawe biragenda neza Imana iragushyigikira kubera ko ibishaka gukoresha wewe kugira ngo ifashe benshi ariko ikindi nacyo nabwira umuntu aba ariko aradukurikirana ibintu atari impano yawe birakuvuna cyane baze babijemo ari nimba wumva vraiment ari impano yawe ududubiza wumve ubikorana umutima ariko atari impano yawe vraiment nibavemo sindaguciye intege ariko biravuna kandi hari igihe uhura n'abakubwiza ukuri ntudushavure hari igihe uhura n'abakwankuraja bariko barakubesha ibyo kubesha naho si byiza baba bariko baraguta mu kinogo rero uyu muntu ariko aradukurikirana afise impano nk'izi iwacu twebwe hano vraiment karibu urakoze cyane tongera tugenda hariya akwa Sherisa shimira Blessing Talk TV yakwiyumviriye ko nk'umuntu ushimira kuwaguteye intambwe kugira ngo bashe kugenda muri studio gusohora indirimbo ya gospel ndumva yuko mufite indirimbo ya gospel nana babajije ndaziye kwiriko kandi yararabwe cyane yongera kandi agatera na support kugira ngo ukore video wumva yuko intambwe yakoze kugira ngo ushike aho ushitse
haba Kristo bakunda kuvuga ati wari yakabanga akaba n'ibindi bivuga ati bakari inyuma karahinda ya urumva ibya mbere yakoze biriya n'ibindi isofikora itakwera ushimira muri abo bose navuze je ndashimye cyane yatubwiriye ko kadutumira mani yatubwiye cyane benshi bayivuze mani yatubwiye rwose hama ngashimira n'umuntu yitwa Kwongera manager ndabashimiye cyane ahari mu kazi kiyo hari hose imana ibyumve yani icyo umutima wose wifuza cyangwa icyiza cyose kibaho ikimuhe yarakoze cyane kandi bishobora kuvuga ngo ni twe nuko ariko cyambere cyo umuntu ku mutima bafise uzobimubona yuko abikweretse nawe utamwegereye uzomwita ngo ni umuntu mubi hama banje ntagiye kure y'abandi yashimiye rwose natiri yatwimviriye ko imana imuhezagiye cyane cyane nukuri cyane rwose Elise boy imana imuhezagiye Elise journaliste hama ndatera intege rwose abantu bafite ingabire nk'ibyo bifise aho bari hose niba babikora imana ibahezagire rwose bumve ko bashobora gukorera ku ngabe yawe kandi ikintu nabonye mu buzima iyo igikorwa kitarwanijwe kigira gishika kure bazora n'abantu benshi abaca intege ariko bategereza gukomera kandi bakabyakira uko nyene kubaca intege ntibize batume babiheba ahubwo bazobandanye banasenga ko rumwe yindi ndasenga mvuye masenga baza kwikoresha cyadufanye natwe mu mugwaje de Harmon Sisters cyo gusenga kwerekeye senga abantu cyadukade murakoze cyane mwese mwakoze kumvira buno butumire bwacu bwa Blessing Talk TV namwe bwenye mugende gukana subscribe cyane comment cyangwa mwe marakanze mwakoze cyane bariko badukurikirana guhera ku ntango gushika ku iherezo namwe mwakoze cyane kumva ubutumire bwacu ikindi nacyo ndagoma nabasabe murashobora kuduha akantu gato muririmbe abumviriza hano kino kiganiro kugira ngo turangirize kuri ako kantu azomberigitutu muyibasasonyishura muzigoye asomeka asomberimana najezomuberumwana ibihe byose nzobaho mbe muriwe asomberigitutu mubibasasonyishura muzigoye asomeka asomberimana najezomuberumwana ibihe byose nzobaho mbe muriwe mwakoze cyane murabizi sana je natanze 10 ku 10 God this nukuri ko Imana murabizi cyane Imana ndumva yuko didubiza muri mwebwe mwakoze cyane kudukurikirana abariko badukurikirana bose gwera kunagusha kuherezo yari Elise Boy journaliste yari karabashikiza kino kiganiro tati kumwe n'abatumire bacu ba Harmon Sisters the Harmon Sisters mwakoze cyane kumviza ubutumire bwacu nongera ndabasezera cyane bariko badukurikirana namwe mwongere mwasezere.